Jumanyi nara mingwa wunsa nwaju Jumanyi nara mingwa yeda wasio ye nyankopone yeda wasio wadia wayeyo yeda wasio da wadia waye yeda wasio da wadia wayeyo yeda wasio da wadia waye yada wasio yewayo wadia wayeyo yada wasio da yada wasio yenyankopone yada wasio da yada wasio wadia wayeyo yada wasio da wadia waye yada wasio da wadia wayeyo yada wasio da anya waye adia waye mamini mabusie wadia wayeyo yada wasio da wadia waye woma yada wasio wadia wayeyo yada wasio da midia meka senyamie meka ani meka senyamie meka na homo broni na doyenti meka oh meka senyamie meka hey midia meka sevradie meka ni doyeni na homo broni meka senyamie meka oh meka senyamie meka nadoya ni na humo brontia meka senyamie meka yewaya mamini mabusianti meka ani meka senyamie midie meku meka senyamie meka eya na humo brontia meka senyamie meka obianka meka senyamie meka saufara midia meka senyamie meka senyamie meka eya na dumni na humo brontia meka sa papa we meka meka senyamie meka obianka meka senyamie meka oh meka senyamie meka ewa wadum ni wa humo brontia media meka senyamie meka kame huna yanka wate yabeka senyamie yabeko papa wuyo yabeka sa papa wuye yabeko oh yabeka senyamie yabeka ewa nadum eni ni mobro huntia yabeka senyamie yabeko yeah yabeka senyamie meko meka senyamie meko yeah meka senyamie meka
dumni na umo brontia media makasa radie mako ani makasa papa we mako obianka mako makasa papa ye mako oh makasa papa we maka media makasa nyami we mako arada makasa yesu ye mako minyanme makasa papa we mako oh makasa papa we maka nidia makasa papa we mako anyo makasa yesu ye mako anada makasa papa we mako 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 makasa papa we maka moshana nionyam hey ani monyam hirino moshana nionyam da moshana nionyam ani monyam hirino moshana nionyam da moshana nionyamo shana nionyam ani monyam hinino moshana nionyam baby awo bia shana nionyam wate moshana nionyam ani monyam hinino moshana nionyam ada yasemu moshana nionyam ani monyam hinino yashana nionyam muda mesemo moshana nionyam ani monyam hinino moshana nionyam amda anu ne saro shirano epani mu shiran fefebie anopansroma shiran okwai no kwari aninkwa wanu ni sutini biaseno nampo yanu mami nom sa sutidie asiara nanju arada wanu ni saro shirano epani mu shiran fefebie anopansroma shiran wakwai no kwari aninkwa wanu ni sutini biaseno nampo yanu mami no sa sutidie asiara nanju arada anu ni biasinyi na haye wo usore aninkwa yesu yankwa jema bonifwe waya humi mawana wabrenyina o sadofo nwanwafoya watuni sa difference yamra medidi awone pronuso osi yameji na huadi nubio eti medonwe medono media medono sorry ni enko yesu yankwa jema bonifo waya humi mawana wabrenyina o sadofo nwanwafo ya watuni sa difference yamra medidi awone pronoso wasi yameji na huadi nubio eti medonwe media medono wanu ni sorrow shireno
Ebony mushire fefebi anopansroma shrine okwai no kwari eni kwa anane sutini biasino nampo yanu maminum sasutidie esiaro nanju arada. He's the light of the world, resurrection and light. His salvation for the sinful and the rest for the weary. Such a wonderful man. He calls us to be his friend, to commune with him, to partake of his strength. So we will love him, we will love him, we will love him, we will love him. Yeah. Jesus is the light of the world, resurrection and light. His salvation for the sinful and the rest for the weary. Such a wonderful man. He calls us to be his friend, to commune with him, to partake of his strength. So we will love him, we will love him, we will love him, we will love him. Anapemeshirano namatum tum no meini dinaye kosiwi asiewe ya medano medimikira enini omi munyina meshirano namatum tum no meini dinayo kosiwi asiewe yo medano medimikira enini omi munyina anope wahini bidi Yesu wankwa ora bidi Messiah wankwa Yesu Yesu wankwa Yesu Yesu wankwa anope wahini bidi Yesu the Messiah. Yes, yes, I no pay yes to kutonda wako. Yes, yes, yatomano sa yes, yes, wahine kasiano no yes anope wahine bidi Yesu wankwa anope wora bidi Messiah wankwa adada yes Maybe I will be a pet. I was telling you, what say? Yes, wow. Yes, wow. Yes, baby, I will be yes, SOMPA 106.5 FM no wasugusi. Where you would this year, Reverend Stephen Obian Wako. Komado Shadabaha. First service no wasugusi SOMPA 106.5 FM.
Yeni Papa Prophet Dr. KOFI ODURO, we a prophetic opening prayer no wasun egusoye. Baby biada wo biada. Fre will be catch will be say emrena som. That was a powerful time. That was a powerful moment. But if Obanya Minshira, and no pay what page Radim Madia Quaduma Hinwan animal slonko. Now, I say BMU, BFD anymore, BFD anymore to the Ase market, BFD anymore, BFD anymore community 9 market, BFD anymore, baby, I will be a BMU. Your family Makola, Yanko Kanshi, Yanko Agbogloshi, Yanko, baby, Biara Dome market, BMU, Kwabenya, BMU, Taifa, BMU, Taifa Bokina, Taifa Banchiasi, BMU, where your first service, SOMPA 106.5 FM, no Wasu Egusiye, and they no Musa Dabaham. And now Osudobeka will be ye be prophetic prayer up until the top of the hour. Now ye Papa Prophet Dr. KOFI ODURO dia sempano e dia breye and na untie kura wo betie esese wutie. Now esumbe na say yes me first service ye peja oba aduma hinwa nanimo na epunu ni bia ye dia desire dia ye nkoto sire ne ye mpaibo e dia ba awrade anim na afei awrade na masempano so aba betne ye asempano so am yetimi atutu ya namo Bible says na asem no mpokra na ase kanea na asem na timi atutu ya nam wasiye na ne awrade nam na asem so de kan ye na timi abamu ama timi aye nkunimdie dia me obi. Now share the link kaya ho baby ye wo studio how you can join us and the full house, the whole place is ready. Now kaya ho obenya ye wo esobiam wako e wo Facebook so na benya SOMPA 106.5 FM Accra e wo Facebook e wo YouTube so ubenya yen e wo honoma ka ho frɛ obi frɛ o baby frɛ busia no nkwala no ko mo tena se ne yakase yentie awrade asema we eye quiet time we morning devotion esese wutie bi adwuma mu honoma esese samre wubu adwuma efo nyina no ne yakase yentie bi ne yewia ya ahoden dia kwakwa ye adwuma no. First service ene waso egusu we ye awrade somfo the Reverend Stephen Obiam wako de sia bradwuma die so ayese kama ewo hanemo yenko awrade asemo endra na me ne wo hyase Bible say no ogufu bi kogu aba na aba no ebi gu nkwanchen endra me ma wote yase enne me do san baba be komu bio ne yi mpaibo afirimu ne ade abompaye na so ansa ne ye be koso no me pese ye de osori ye ebre awrade me pese ye de na ase bre awrade se emoje di afuru sane wo ye mu a odi for girlfriend ade ye chi na se ye ansori a ye ni obi a ebebusa ne sa de nti na ye ansori o na me pese wote yase ade ye chi ne ye ansori a ye ni obi a ebebusa ne sa de nti na ye ansori na se ye ka nya akwanhia ye ni obi a ebebusa ne sa de ne ye ka ne nya akwanhia ade na ye yen ade na anyi obi foforo ade na ye sori ya no pain ye da kolebu ye sori ya no pain ye da G ye sori ya no pain ye da 37 ye sori ya no pain ye da tema general aima enki ye ni obi e bebusan sa ade ntina medaha wuni obi a bebusan ade ntina medaha. Am I talking to somebody? Many obi na ka say samre se moje di afuru sani wo ye mu a bebesa wo de na asema no baby a wo bi a ma woni so dana se dana se fa na se ni ayeyi fama no dana se peja ni din kronkron no hina mpo no wo se wo awadi owo ni asama so nkunim die enya nkopon ye da wase ye hye wo din kronkron na ni monyam wo so na wo kro wo ya hine wo ye owura ye de na asema wo ye peja wo din kronkron no ye peja wo din kronkron no ye da wase hye wo din kronkron ni monyam yede wasio yede pejawo ahini mu hini ni wo ewura ne wo yede wase kanfo tontombo ye ma wo kunum di abasa ne so wo owura yede wase ma ye ma yede wase ma ye busia yede wase ma ye twimasem yede wase ma ye sikasem yede wase ede ma ye mafra yede ma wase ede ma ye yede wase ma ya pomodini yede wase ma ya hirawa yede wase ma ni pedua kwa ni mu nyina yede wase ye show di kronkron ni monyam ye pejawo kunum di abasano ye remu awura ne wo ye da wase ye pejao ye da wase ye kanfu ye tontomo ye pejao ye maoso wuyo owura adehye ne wo hini ne wo asafu Yehowa asafu pani mo asafu pani ene wo awrade pa ye doctor pani ne wo ye yare safo no ye mafo no ye pamafo no ye da wase ehye wudi kronkron na nimunyam ye da wase show with the kronkron ni monyam yeda wase afi ye bompa yesre bone fafiri de mo obia
Wobi biara a otie ye a boni bi besi o sori ye ho kwan first services sori ye de hu nhyira ho kwan ne mogya no ɛhohoro ye ho Erade kasa kire wo ma Erade ma yempa ye nso wani na mo wani onyam hyenye kese wo ma so Jesus dinimunti amen. Endra mini wusia yensan kan asem no na afe yemra Erade animu bio endra mini wusia yenkan asem no ne yemra Erade animu ebiewo Lucas empa no etingotwe nchichemu a eye enan ende ekono enan ede ekono Lucas empa etingotwe nchichemu eye enan ne kono se na enkrofo pi beboabo awonano ni won a wo free nkro no mu nyina mu no eba ne nchen na mra oba ne nchen no Bible so obu won be se ogufu bi free edi kogu aba okogu naba na origuo no ebi kogu nkwa nchen na wotietia so na ewie mu no ma be so soy yen fancy ho a ya mempre me ho Awurade asem efise na asem na emunim de esen emunim de no esen Bible say no ogufu bi kogu naba endra me ma woti ase se Bible chirechim so ogufu ne ye ne Awurade na se ye Awurade ne kogu naba de ne na ba no ye abapa ene na ba no ye abakrogen efrisi ye nyankopon no Bible say Yakubu nguma ne tiba ko nchichemu ye dunso no se achade pa ene ne ye pe ne nyina free eje nyame ono ye han bofo ne nchen na eba eno ntine se aba no kuta Awura no na Awura no ye nyankopon de na ye abapa say ye nyankopon so no ogu abade a ene ye nyankopon no onto na aba mfengu baabi akeke enti baabi ye nyankopon de na aba gu ye bia ye baabi a ebetimi afifi. Now if the master is the one that has a seed and scattered the seed anywhere, then it means that every seed the master scattered and every ground that fell on had the propensity to produce more. Just say baby biara abani bikoto ye no sabia no na hot me from am I talking to somebody at all? Now Bible say na opetin abano na okogu abano tendra me kiro se wanto ne buase ye nia firi se ensosuye wo se yegu abano ye dua abamu tendra me ne wo agriculture mu kire wo se there are various ways of sowing ye be a transplant ye nesi seed na manini ya ne ye tudia kopim asase na ye de eba ba ye ne so and ebi so aye moments of dibbling or no ye tutu from near the ashe ni akoye nim ni tutu near the ashe ni akoye nim ni tutu near the ashe and ebi so wo ho no ma ye friend broadcast and access scattering ono no ye saba no ni ato agu mu bebre ntina ekura da ntina me kan wonti ase ye sabra ba no ni enam ni etopete ye sa ni etopete ye sa ni etopete ebi na Bible church mu se ogufu ni kogu aba no wo kan NIV no kan ye he went to scatter his seeds eno na ndra me ma ye da Awurade ase wo ho se odi ba fi ye efiri agogo asante achim de senke ye chanke beduru ho na ebi asa ba ma bi na tam ye no otopete ye yankrofo yi ne bokiti yanko bi de yenkita nkrofo degree ye degree nko soro nya tenten se thermometer yi de enka yenke bi nsu yeso yanke ye tidwa so de enke bi nsu yeso na eso se ba ma yi osa no wato apete osa no wato apete enti no ebi epete esikafo so ena ebi pete adentemo so ebi pete ye hiafo so ebi pete wona wo mo wa hoden ena ebi pete wo mo nso so ye yare ni ya ye hia yare sanso ebi pete ye so omo ma ware ebi pete wo so yesu jafo nso ebi pete ye so wo mo manya yefuna wo bebi pete wo so ye nya yefunu wo bebi pete wo so wona oti America wo mo oti UK wo mo oti Europe no tie ye bebi bia wo mo wo bi ebi pete wo so ena yenso so a yenso so ye tie kura ebi pete yenso so yeso be ma ben ena na doye emu ni hwehwa bia te sesa be me endra me ni usua ono enti obi bu say sofo na ene aden na kwa ho de no anya yie ekwa ho de no anya yie ono na endra me ni ugina mpaye ba akoso ene me ni ubegina mpaye ba akoso Bible say na ne egu nkwa nche no atietiafo betietia so nkrofo bi a from abrabo mu atietiafo omu betietia so na egu nkwa nche no nkrofo bi betietia so ni ama na nye ye nkrofo bi ebetietia so odifo ba ni ema ya brabo da so si ba bi esi eye nkrofo bi a ye ya adwesi etietia brabo so yetietia setena mu yetietia opportunity ebie na obi akotia so mempene memfema no promotion ebie wa adwuma mu na obi atia so mempene da se metia si mempene medeme na yesi so memma ho kwan ma ne ma mempene
Endra me no bompa yi otietiafo obiara ye yi won nan free so ade bi etia ye da chitia ya adoma chede etia ya wan etia ya wo etia ye nkunimde baabi a wo bia prophetic first service prayer yi so me bompa yi obi a watu nan ye seso ye yi nan ni free so enhiemu bi a ye hiemu se ye betena wo ne amapa so e wo Yesu dinim ye pagya wo mu free ho tumi ye bru tumi bi ya so ye pagya wo mu free ho afetie Messi, ye baby efiada no memo ate ase se medie ekwan ho asase no na ya asase papa asase nan ya ye kan ni na mekwesi amo akodie Messi asase no ne ye papa ma me pa ye kwan chen asase ye kwan chen asase endro me ma wote ase se kwan chen rade ye nsenkyere ni bebre but my ten kwan chen no te Yesu nka oba na moja tu ni fihia dumie no te kwan chen Damascus kwan ho mpo na rade hia so kwan chen oye nsenkyere ni bebre. Am I talking to somebody at all? Now, near Amana ye general me catch the was antifong metin soon to Chemungochino. Or say Kwan Homebody, Wawa Hunti Naman ye, Ubiadru Hano, a white bako, Mamin white brain hubako, Mamin wine habayin bako, Mamin family man to a habayimo, Messia Tia 4B, and Amabra Boda Sujina baby a dream. And then me can ye toss me. Messi Assasia ye can't want sem, a being who may face attack to set Quine China Assassin. SOMPA 106.5 FM no Wasugusi. Where your first service and near Papa the Prophet Dr. KOFI ODURO and Wasugusi. And check me baba be bompa ye di amera de ma se ya wa homatro for ne so. Ansa ne ye papa e di asempa no e di abreye. Tie. Ne etosum ye no Bible si na mna tietiafo ne ba betietia so wie ye no. Ewiem no ma ba be soso ye e be mene ye duaba no e be soso ye. Ne etosum ye no Messi asase ne ya asase papa sanso so ene duaba ne ye duaba papa ene owura no hyase e hye da gu ho e wo ho no but Bible say na etietiafo betietia so mu wie ye no anye ansi ho a o se ye tietia so but duaba ne ye rade duaba ena sa ba me ya so ena etu egu ha no ono obo kwan tu ba bi e kwan eni o enti ade no nye ntimi nye yie mpo no Bible say ne enipa fam enye yie no nyame afam eye yie. What is impossible for man, with God it is not impossible, for with him all things are possible. Enti no eye nyame na de egu ho ne nko ade me se nyame otugu dade sukuru ebe fifi otu enti o mo se ye tietia so de esusu no odifo girlfriend ade ne ye tietia so na esusu no ebetimi asa fifi enti ne yesuma no ma no mo nkotam mfiri sa asase me so me fe nkoto asase enye urade ne di awo so. Oh come on because urade na do see ho nko ade obebo ho ban enti yenkotam mfiri sa asase ne so. Now me see if God is the one that appointed you, it will be well. If God is the one that, because whom the Lord calls, the Lord equips. Ni onyame ofre no no, onyame oboa no, ni onyame ofa no no, onyame osiesie no, ni onyame odi usie no, onyame obetimi ahwe no mu yi. Enti osime man so hwe mpokura ne eche wo so ema wo so. Enti se rade dia, na rade na de to asase ne so dia, ye tietia so dia, na enso no ebeye yie. Now ena me ba be ka chi obi anopai se, me fa ho ne se ne ye tietia so, se erade wo mu nko ade a ebeye yie. Am I talking to somebody? Ye tietia Joseph so, ye de ne to amenemu, ye tietia ne so de ne to Potiphar fie, ye tietia ne so de ne to afiase. Enso anano no Joseph ka che ni nuanom se, mo hye ne owuo de, na enso erade dane ne nkunimde. Me bompa ye de mu obi erade nsa wo mu de a, wo mo be hye ne owuo, but erade be dane ne nkwade ama o. Wo mo be hye ne yare, but erade be dane na yare sade ama o. Ye be hye ne ohia de, na enso so erade be dane ne ye de ama o. Ye be hye ne nimbuase de, but erade be dane no enkunimde de ama o. Me no wuso de to me yesom. Yes, ye ma won ton ade. Yes, ye ma won didwa. Yes, ye ma won wade. Yes, ye tietia wo so de. Na enso so no, ne omo etietia wo so na erade be dane ne enkunimde. Enti na no Pharaoh kan say, na Israel fo yi a omo ewa he. Omo best dore na atamfo ba yeso a. Omo be ka atamfo ni omo ho ako. Enti ne yem omo nya adwumaden. Ne yem fanko asom ento omo so. Bible me yeti asem. Ewo Exodus chapter 1 verse 11 and verse 12 no. 12 no mani je ho pa. O say, but the more
more they oppress them, the more they multiplied. Me see obia and I say metieti awoswa ma brabomo bibi enye, but I stand in the name of Jesus. The more they oppress you, the more you will multiply. The more they oppress you, the more you will multiply. The more they oppress you, the more you will multiply. Uti jomu honmum can be mame. Uti fidie so can be mame. Who are online comment in the comment section. The more they oppress me, the more I will multiply. Omupa womu miemi I also said day. Emra yomu miemi I also no. Sana erade ema wo dori bebre. Ye penifone kaye. Say woto bo ebo banya. Esaimba wo ankasa also. Unye bida sensuo bakate ba kusi wono. Pe balu na hu balu no. Na fa balu no enu nsuo no. Fa hoɔden nyinaa sɛ wo pia balu na mana mmemmɔ ahoɔden a wodi pia balu na mana mmemmɔ no saa ahoɔden na ehumɔhumɔ ɛna epie ɛde afiri mu de aba mebɔ mpaeɛ I declare over your life Awurade bɛpagya wo bie wo me se Awurade obɛpagya wo bie wo me se Awurade obɛpagya wo bie wo me se Awurade obɛpagya wo bie wo Nebuchadnezzar ye n'adwene sɛ obɛtiatia Meshach, Shadrach and Abednego so asedan ka asafo Yehowa Bible say na ɔde ɔmo kɔgu mu no ɔmo dane nan ɔfrɛ wɔ bubusa ɔmo sɛ nye nipa miɛnsa ne ɛde ɔmo gu mu ɛba ne sɛ no ɔmo adane ɛnɛn ye me say they meant it for your evil but the Lord will turn it out for your good. Obi biara a wohwɛ yɛ wotie yɛ I declare may God turn it for your good. May God turn it for your good. May God turn it for your good in the mighty name of Jesus. Baby, I will be a turn it for my good. Can you turn it for my good? 0260196064 0260196064 0260196065 0260196065. I want to lift a prophetic prayer over your life. Me pese me bomb pa ye ma. Me pese me ken shiran sem nin kunimdie bi tu obi so. I want you to call me. Ma me fe nipa be se du call se ya na me ne omom pa ye ansa na ya ba ye krado ne de tie asempa no. Me dino wusori etumi ne mo. Me the Lord will lift you up again. The Lord will lift you up again. Where they decided to disgrace you, the Lord will give you grace. Where they decided to disappoint you, the Lord will appoint you. Where they decided to make you a nobody, God will make you a somebody. In the mighty name of Jesus. If an Afrefredini the same. Come on, shut. Fadama for who to say. Energy mama me bom paye kese e de ma me gino wu sori etumi ni ma die bia ye wo de obonefo de ne nsa aka me bom paye Awurade bedane ne nkunimdie asafi hu obedane ne nimonyam hye na wotwe mu Awurade be mu adanse de ahye ne din kronkron na nimonyam Jesus Christ dinimunti amen. Radin Kaho baby will be a SOMPA 106.5 FM no aso egusi we a first service jumedie e din ni de say him na o kasa free. Me pastor good morning. Good morning. Me pastor me kasa free techiman for to say obi a wonye me gino wo sori etumi ni mo bompa ye du no ade shimoje ni mo ade bi e hihye nanim guase Awurade nane nanim onyam hye de e hihye no owu Awurade nane ne nkwanfema na watwi mu bedi adanse Jesus ni munti amen. E din ni say hifa na o free Kwame free UPS me bompa ye du no ade shimoje ni mo mesre osoro hinene na dom ni nkunimdie na nim onyam soronko edema na watwi mu me bompa ya danse ni wachi megino wo sori etumi ni mo bibia one wo piri bibi ho kwame ade ya wo de opeso wo gifiri wonsem Awurade nkoma wo they meant it for your evil but may the Lord cause it to turn in your favor in Jesus name amen. 0260196064 0260196064 0260196065 0260196065 ehimfa na afrefredi ni de say hello me di na ya amfrefi kolebu
Nana ya free kolebu nana me bompa ye gino wu sorry etumi ni mu du nu adehye moje ni mo wo mo hihye no wu tietiafo bi etietia oni oma paso me bompa ye Awurade mane na nkunimdie ma wo Awurade mane na ne adansidie ma wo Jesus dini mu nti amen edini de say hefa na free Hello. edini de say free he Me pa cho FM address an kwasa free Kumasefo ye bompa ye du nu adehye moje ni mo na wotwi mu bedi adansie tietiafo bi e wabusua ni mo se empene ema enru wo so wonye nkunimdie me bompa ye Awurade nanim ade ema ne ma no Awurade ti nanim nkyira wo ade na ehyehyɛ ne bɔne na Awurade na ne nkunimdie amen 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 edini de say hefa na free Millicent mi gino wo sorry etumi ni mo bompa ye de ma o ade bia da ye hyimu ye pese ye de ma wa emfiri Awurade I curse it in Jesus name me bompa ye sre ade bia ye nim guase obonefo hyehyɛ ma enda ne animonyam hye enda ne nkunimdie enda ne animonyam hye enda ne nkunimdie ewo Jesus Christ dinimo amen edini de say hefa na akasa free I'm your teacher. Techiman for Mohote say, Mijino usari etumi ni mo bompa ye de ma me bompa ya re bia ya hyehye wo wanim akwanhia bia ya hyehye wo yanim ewo wanim Awurade nane ne nkwatentene onane na pomodene Awurade nyi wo mfirifidi sumfo fidie mo ne ya wo de Awurade mfa nhya wo nsa Jesus Christ dini mu ntim amen amen that's it edini de say hefa na free Ate frame na na ya nkasa free ebri for mo hote say Medino wo sorry etumi ni mo bompa ye ade biara ekutia waresem ekutia relationship wo Jesus Christ dine mo me bompa ye yi free wakwan mo ade biara ekutia nipa kanko medino wo sorry etumi ni mo bompa ye enye nkunimdie mfema o ba bi obi afa ewo abusua ni ma o tehwe no Awurade fa wo tumri kan fa ho hye ni din kronkron na nimonyam Jesus Christ dine mu nti amen Baby bia wo bia frɛ na minimum mompa ya no pay 0260196064 0260196065 midino wo sorry etumi ni mu nyomo hyehyɛ ne bɔne onane ne nkunimdie mfema o onane na nimonyam hyɛ mfema o onane na dansidie mfema o ewo Jesus Christ dinimo we ya SOMPA 106.5 FM no wasugu so first service na wo tie ye siesie kwan mu na ye de ama asempa no ye papa prophet Dr. KOFI ODURO bani otwatuo nie edini de say hefa na wo free Abigail me fresh Lakeside Abigail me gino wo sorry etumi ni mo bompa ye de ma wanim nwase enim guase bi eda wanim medane na nimonyam hye soronko de ma na ba tansa ni nkunim di abasa ni nani onyam hye ento so ewo Jesus Christ dinimo amen oh da ba ushadaba SOMPA FM edini de say hefa na akasa free edini de say hefa na akasa free the kasa free about the family Pastor Ben midna wo sorry etumi ni mo bompa ye Sarfo you will not be disgraced in ministry ade bi etietia wo ministry so e wo Yesu dini mo medane ne nkunimdie e wo Jesus dini mo medane ne nkunimdie e wo Yesu Kristo dini mo nti amen emreninti bebregu ahomanachi but midino wo sorry etumi ni me bompa ye mu obibia adwuma mu baabi a wo ka mu baabi a wo afidie mu baabi a wo mesire wo soro hine na hoɔden soronko de ma ade bia yetietia so wo abrabɔ mu emfa na ne nkunimdie mfema ɔno na bo ɔno ne adansifo ato akyene no ɔfa no siesie die ti asebo de mafie no siesie wo ho mreko a ye ba asempa yi asi tiewe fa mame aboafo eso ya sene endpoint homeopathy clinic aboafo eso ya sin ewo dwumadie emo endpoint homeopathy clinic se ba ba fu nhwehwemu mu de ba apomudine emudi a ene obia ntowo mo emfa ho ni mfie a wadi emfa ho ene se wo ye oba na se wo ye bema emfa ho
ne sɛ asɛm no wonim pokura na sɛ wonim ɔmo se sɛ ɛba te sɛ awo mu nhyehyɛeɛ sɛ ɛba ɛte sɛ prostate wɔ mɛmɛ mu sɛ ɛba te sɛ wode bɔ ani na wode si ani na aka adwiri ɛba te sɛ ntini mu nyarewa bi a ɛba te sɛ wahrawa ne wo dwonsɔtoa mu yarewa biara Endpoint Homeopathy Clinic say fa bɛda wɔn pɔtɔ kasɛm no wɔse infertility, prostate in men, premature ejaculation, nerve disease, kidney issues and liver issues. Almost say wo pesi etineti wo mu nso so na ye massage wo ma physiotherapy ma ostimi gyina wa pomu bie wa Endpoint say empom ho enko baabia empom ho enko baabia almost say e won cry ye wo Shell signboard Spinters Road e won cry sanso na Kumase Kronoma bro here e wo Kumase ubenya Endpoint Homeopathy Clinic number is 0244867068 0274234321 0244867068 0274234321 Messi and now no ho te se aboa pete no anka se ensuo ni gyae a mesimi dan na ensuo agyae na ensuo asa ato saa Nana Kojo JC Company Limited. Nana Kojo JC Company Limited. Home of quality building materials. Dance ye ehun yoma papa die. Empa baby ahun. I just said Nana Kojo JC Company Limited. Nadwa plywood, building wires, cement, iron rods, roofing sheets. Baby biada wuhinya dia bot dan so dia ye dan hun yoma die. Empa hon. Ni ya me dekra ne say, they offer free consultation and a delivery. Opesi ya twetwe nkomo edan material ben ye use cement ben ye use a Nana Kojo JC Company Limited say omo beboa ananu ya ye de abasobode kese de abo ne metri so say eba edan ho sie ne nioma de a obia entono Kumase and Enkrai, Ubenya Nana Kojo JC Company Limited. Opesa offer omo number near 020-4355-040 020-4355-040. Afei ye breaki fasting ye wie first service pepepa na ye de anopa fasting no abawie ye wo paduane papa eye Hajia special foods Hajia special local food wasi aduane pafie wasi aduane bi eni ho no ma Hajia special local foods entimi emfama fufuo ene enkwan bi abanku ene tilapia banku ene okro stew ana okro soup Tuozafi wache jollof fried rice kontenia papransa body ampesie bayira ampesie Hajia special local foods ni nyina no omota wachi den omse wo ya ye fro wo topnu bi wa frɛ namfo ahie mo yie bi aba na so opese wo ho harewo a Hajia special local foods aduane pafie as we have you covered omse ye delivery e de baba bibia wo bia ye de bebrɛw pepepe efra no pa na wo twekɔpem anwumre no nwɔtwe ne fa da bia no pa na nwɔtwe kɔpem anwumre no nwɔtwe ne fa omse wo hwehwɛ ya Hacho Atomic Road ye ben transition funeral home honomo na abenya Hajia special local foods abba Fontaine times so Facebook, TikTok, Instagram osibodino Hajia special local foods ubenya ye ni ye din komo number ni 0246359921 0246359921 and 0594797215 0594797215 Midimafo Herbal Center Dr. Time Daso oh say eye stroke say eye sisie mu yare bia kotodwe mu yaw diabetes say eye prostate wo mema mu say eye mojabroso hypertension say wahrawa wojonso toa mu aba ato chema mema ne memu awo ho nsem yare bia da so wa che typhoid ana say 3D yare bia da oh Midimafo Herbal Center say omotenete udi duru ho no mu yare ben na dawo so a omu entimi enhwema entna se ema yare na so ye mpaibo say a esese wutu ho anamo omo se frɛ ye 0244774282 0244774282 and 0500
7215 0500727215 enkran ubenya ewo Pokuase Maira midimafo hoeba center ewo ho Kumase nsoso no aboakwa agogo ubenya yene government school no enedi nhwe nimu government school enedi nhwe nimu aboakwa agogo ubenya ewo Kumase ensoso Dr. Time Daso or say the Lord is our ultimate healer. Erade ene yenyare Sarfo papa erade onchiraw na erade ntine nimu enchiraw enwumre yi hyiame ewo bara 2025 Kaneshi Presbyterian Church of Ghana Kaneshi congregation anajo nonsia pepepe ni ahyase de kopem no nwotwe ene efa mene me papa kwapon ena ye di dwumadie ho hyiame enwumre hyiame na yemre erade animu kese siesie wakoma Erade asem ne ba ye twa ye hu tiawa akofa nkrato ne ye wia na erade asem ne ye papa prophet Dr. KOFI ODURO obetene nka wo first service so makramo Hajia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local food e wo hacho atomic kwan so ho no de enti e friend local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane edi yenye ne bisa dabi Haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra Haji special local foods efise hono ena aduane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mutimi serve Haji special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 na with them endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na endpoint homeopathic clinic and answer kidney liver problem wo fa baby na adjo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebechiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo demufua medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka same na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abuzian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kranha, for Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Mohuduo, and the brush Abejaso, Abebu. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never were to us, and if I was slim, never will not see a BCA hono. Say, won't teach him, and no any friend sciatica. Now, it's me bubu or to say, cow say, Dre, with slim, would you baby enye? Nanona 21st Clinic by Juma Power Muyintia Basubo, Majin Wagana, and Yamonone, and Yansam Ketua, Wamuji International Awards, I would Wamuji local awards, I would walk. Now, no sooner Wamu
be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic in Kwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha baby a womu wo ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo fi enkran eba. Ye wo wonsa nifa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Kaswa boma bolu mngosoro domi market for munye ready Malata market biemu Achimota market biemu stores baby driver mesi bie volume ni mu bra fa nse munu gina nchen Kenya me adwene mfa mfa kofa touch line unti abeti
so a boma boa mu nkɔ soro the market for me ready malata market biemu achimota market biemu stores baby driver mesi bie volume ni mu bra fa nse mu gyina nkyɛn Kenya me adwene mfam for kofa touch line nti abeti Christianity, where sex was a holy and a private event. Homosexuality was unheard of. Abortion was illegal. Preachers preached because they had a message, and Christians rejoiced because they had victory. Give me the old part Christianity, where preachers preached from the Bible and singers sang from the Bible and singers turned the lost to the Lord. Give me the old part Christianity, when born again meant new life and salvation meant a changed life. Following Christ to eternal life was a priority and the order of the day. Give me the
old time Christianity. Oh yeah, when we turn to church, not to a theater. We came to the altar, not to a platform. Prophecy, the prophetic ministry, the prophetic office, the prophetic gift, the prophetic atmosphere, and the prophetic mantle. These composites of the prophetic ministry, the four composites of the prophetic ministry. I want to remind you, it is not for useless things, but for weightier matters. I'm a clerical, I'm a shamco. It doesn't mean anything, but your bosom suffer. Anyway, miracle money is coming on your mobile money. Miracle money is coming into your account. No more you bring prophecy into entertainment. You want to bring prophecy to frivolous and loose things. The judgment will begin from the house of God. The bishops, the apostles. One more title like I see. Because you will be a bishop, you are a shepherd of at least 12 model churches. At least. Will be near so we bishop. We need the message of God. And yes, we have reduced the prophetic ministry to useless things. And I'm reminding you that God did not meant the prophetic ministry for selfish interest and selfish gain. When we give you money, you prophesy. When you favor you prophesy. God is not that. God will speak whether you give money or not. As a matter of fact, he does not need your money. The silver is his, the gold is his, and you belong to him. Weightier matters. Weightier matters. And some will hear with a dick. Not you. Your ways are not his ways. Your thoughts, your cognitive faculties are not his thoughts. As the heavens are higher than the earth, you can't weightier matters. You can't weightier matters unto God. Oh, I'm only teaching you and preaching the heart of God to you. Sabaya, one kasaya kanchelo. Atebuda. Titiania, weightier matters. The church has lost discipline, structure, and focus. That is why these days the people come to church with pictures. That's witchcraft. When you find a sick as a fatariho, Obayari Fensu picture name. Never marble friend and non or no yari and no kohune specialist. Muya Jimmy. Sorry, Papa. Neko. Me catch national lotteries. Ako shifoni chalut. Asan Sarfo and a combating companies. Ogana and Pia. Uya nasasi so you're careful. Yabo su kama. Wabe fe Christo. Yabo su and all that do change the still entro. In free was you boom kitten. A suma be I would be better so no one take a granadier be yam. Bibisagana police 2 cities at the end of yam. 2 city, 1 city. At the end of year was his offer the windham. A GG 2 no namina 10. I say you 2 be Zofo. Intina winye ye prosman, intina winye ye no. Oh, Pewamo ye when you mean shida and a year my therefore. Oh, Brajuma. They said the GG 2 city and Fabinka. Ghana floor. Mungai. I'm winning now. Second time or cultural 2019. I winning now. Okwabi wo ho atini ni pani so na wia ya no you will akwa ni pa egusa akwa na so no have popular opinion wase wa mu ade awurade din edipone wo mu gusa akwa na so was a tradifo egusa akwa na so nipa egusa akwa na so no so wase nya atwomfo egusa akwa na so ni sentugufo emma edawo mompana no mu achi na wo sorry eba sorry dem ebe bottom so di kwafo eye protocol for ekunu no mo
wɔn di wɔn yere no mu ani na wɔn ba asɔre a na wɔn ayɛ wɔn ho sɛ abɔfo yere no mu a wɔn so pa wɔn kunu no makra briefo wɔse wɔn gu saa akwa ne so eprosifo a ɛgye bribe na wɔn ma a driver for ɛfa kwati kwan ne kwan bɔne so ɛdi nsɛmfo wɔso wɔn gu saa akwa ne so wɔn ase nyame afrɛ wo ana na butubutu girls yi so nkurɔfoɔ tumi di phone na wɔatwa ne biribi na wɔde akɔma wɔ ba obi tia aburokyerɛ sɛ ne menyɛ sex wɔ phone so na akɔtena asɔnde ɔsɛ megye adwo nyankopɔn ɔyɛ nneɛma na ɛso tomfo ɔsoro ne asase yɛfo mi di yɛ gyimini instrumentalist ɔmo didi adifo yɛkyi ɔmo nyam young girls no ɛto nnwom no a na ɔmo ama ɔmo sika from the offering sɛ momfa nkɔtom adwaman kunkum nipa bebree adwaman kunkum nipa bebree hwɛ wo yie bɔ a na maba abɛhyɛ mu na yɛka praise the Lord a mo sɛ hallelujah no apepa ma no ti asɔndɛm condom hwɛ wobotu wɔmfafo atwe mpren sɛ yɛatotɔ Mercedes ama wɔn wɔm te East Legon ne West Legon wopɛ kwati kwan a wobɛnya wo ho sɛsi a wopɛ wo ho kwati kwan a but Bible sɛ ɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene nipa ani so na wiayɛ no ɛyɛ wɔwu akwan wɔn mu bɛwu a moyɛ mmɔbɔ sɛ nante so aporo tiatia no obi a wɔni dwumadi wode yɛ wo akyɛke sɛ meyɛ obi a menni dwumadi adeɛ bi da nipa anim a ɛba yɛdidi yɛnda yɛnom na yɛho dwu yɛwie a te aseɛ sɛ wone Kristo ne ni ayɔnkofa a aberanteɛ wodi agorɔ firi sɛ one day wobɛgyina wɔ nyame anim aba bɛbu hyɛberɛ ne wabra bɔ no ɛho nkonta adeɛ a mepɛ wɔ nyame ho yɛ accountability. That apart from judging you and weighing your works and your deeds, you know, adia me dowe urade ho accountability and kontabuo. Hesari yawo ho no and kontabuo nso wo ho. Atemu nso wo ho. Fani na ahye utirim. Said ya wo birthday ba no. Said ya wo ha na afia kwa baba beto na birthday abania ye na ye ni agye amane ye do birthday no. Sa na onyame dakese no wo ho. Eda bi beba. The Bible so yi no ede yesi ho ese enipa wa asase su na ye na ye baba be pie na temu akonya na ni mpreko de ni nipadia na ye papa na abone ye ba be hu nkunta etete no wase wase helafoɔ no na wɔn ba afahye na sin mu ɔba te sɛ Yesu Kristo ɛwɔ afahye na sin tu no wɔn ba a wɔn ba abɛhwɛ Kristo na kyerɛ sɛ enipa a wɔn yɛ helafoɔ na mi pɛ sɛ mi bisa sɛ hwan no mu ne helafoɔ no saa abirɛ no ne yɛ ka civilization a it was not the Egyptian civilization where Pythagoras started yɛ ka Greeks no a obiara wɔsi adeɛ kɔ anim nim sɛ Greek foɔ na helafoɔ no wɔn the people are raising the top-notch philosophers. They say Plato, they say Aristotle, they say Socrates. They were philosophers. That time, their level of civilization. Oh, baby, I want to share, competitive sports. As here, now Greeks, woman, building the first stadium in the world. First stadium baby a yɛkɔ agokansia yɛtimi yɛ galleries ani petimi tenatena no wɔn hwɛ agorɔ no it was the Greeks. Olympic stadium yɛsi yɛ nkurɔfoɔ timi kɔ na wɔn kɔ in competitive sports it was the Greeks. Na sabre no na sɛ iron rods ni hɔ a ɛdeɛn no wɔn timi de yɛ galleries no mepɛ sɛ mebisa eti yɛka Greeks a yɛka nyansafoɔ. The Bible said wɔn firi Athens wɔn capital city ɛba Jerusalem ɛsɛ wɔn ba be pay Yesu akira kwan na kyerɛ sɛ ɛnyɛ nkwakwahwe aba na sum nyame ti ha ɛnyɛ nkwakwahwe aba na sum nyame enimdefoɔ enyansafoɔ enintini enimpɔn ɛsum awurade ti ha yie na mesi sɛ obi yɛ professor obi yɛ learned obi yɛ an entrepreneur obi yɛ building up we yɛ scientist we yɛ learned doctor we yɛ researcher ɛnum ne ate a adeɛ anka bɛyɛ fɛ ama unim deɛ the knowledge base no anka adi mu ɛne Kristo Yesu ɛdura na meka kyerɛ sɛ Yesu Kristo ba bɛtena obi so a obi ye nani obi ye na adwene mu obi ye na kunu nam obi ye na so o ma nani bie
It is will be a some Christo, no tea alabaster, Sunday, Monasa, and in me, ya, when you Christ. Christo no, or many penyans, who Christ no, and I'm so nunya me 70 tia, maybe can we yan such it, or ya casachet number 2, or ya quanchit. I will repeat what I said. O Pia Wabefa Christ in a you who ran no Krajan Quano, when Yababetina will now or Dini Juma, Christo no number 1, or yan such it. Number 2 oye kasachire. Number 3 oye akwanchire. Kristo no awabati na omuno o chire unyansa o kasachire wu na oma wo kwan no o chire wo kwan no. Etisa me metie na wu tie me se Christ ababa betina wo mudia wo baba besue nyansa waje kasachire na kwanchire minka kwanchire jibo fruit koche yinto su kono nyese munse hunu akwanchire no amode ten Ghana hanom ne sankwase akwanse da no mode aba frafra nyame adwuma munse hunu ngwa na mote ya na mudi no enye no ho asem na meka. I'm talking to the wise, and the wise only can understand what I'm talking about. Unim sa sofo kura obi ane ne sofo unim so obi ane unim so sofo bi ano or the audience anyame afre ne tu. Yeah, it took America no money at the ultimate say we on my biker nature say omo etwi moto sia omo bom etwi moto e biker when we say sorry for burning na e bikers woman kwana e wo ma sorry bi sa wa America na akona so omo odi ayi a wo bebo wo nsem me call ayi na be hwese akonwa ni asori ho a big warehouse no more altar mu na ba mu na di moto prum omo de far round omo de about altar so no omo de asi for minim say otie say ya sorry wa ha ne de bike ba sorry de on kweka je say grofo no bonsamati wo ma pampas me di misa I know. The first time I'm a Kwabuchide, Kensington Temple, London. And I'm the first time wami hunu say obi a rasta wa yem pesa ye tattoos no many ade ejina altar so Nicosi Mula na ye worship and na omo back no na edru baby onyame tumi ye kase wo dem ho ase guitarist keyboardist wo na da form no musu me first time me ho puse na me say when ye tiga na ho na ye say obi a wa ya rasta de onyame nim no obi a wa ya tattoo de nyame motie na mudi nsem wa tade free wuti so ebesi wo nonsense wo adwaman chen wo bia wo Ghana adwaman yenye adwaman wo Ghana ha no enim sofo enim ohene enim MP enim assemblyman enim DC enim chasa ye adwaman ba it cuts beyond the boundaries and the borders. Yenye tiana vindictive petty nonsense and aye pedal. Oka sorry no amodukua obeko hell o she trousers ya obeko hell uye makeup sa yense hunu no ayede te ha na me no me nyini me befa Christ na me nyini se Kristo ni ye ko Sunday school JY no me ade anu mo kire nyame asam ye ko Bible ade kire ne Bible ade sia catechism classes eno me ade no the onipa no a wogina wo no a wo kire nyame sam no wakwadere wa asem ne very, very sharp in the word. Onim de woye. Wo bisa ni kosa enye na. Onim nyame asem nenka yenum na mafoya enka nyame afoya nsa bua adansefo apo no wode ya be dan ni twa city buo no enka yen we hunu say adoma ba ye so pe na yaka ye tie si Bible yi mu na nka ye sia de se be ya ye gina ho na ye yi onyame asem no a enya afa na nipa bo bone mu ntokuro. I'm telling you, utimu so bi on ma ugina o preacher to say agwa we oni masma woka. Very clear. You think ye cast will be a nyame software or ye highly sculpted in the word of God, extremely knowledgeable. Ebrebi me was sorry a Muslim cleric ebaye and was me person in ube din komo. Yam komo di na lasted for 21 minutes. Na me sharp boy no how sharp learned ukotu Quran ukotu Bible. Me shani din am tiodi na me wosomiti I told them to be ya sorry wo baby me come to you now man nam habakoko te wona me wira ho then so edika ka kire say steady to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed bomodi na gina wo nyame anim say odwumayeni a ofata
obubu asem ni mu pepepe eti wo fa nyame asem no a enye se wo kotu baabi wo bedi be preaching nti ene yesua ade ye yesua ade a enye preaching nti ne yesua ade yesua ade ne de amaye ho ye pese ye nyini wo awurade mu ye pese ye ni nyame nante bible say Enoch ne awurade nante ye and he was not because God took him sa nante ye ni bi ne ye pese ye ne awurade nante was mo hwe mpanifo a wodi kan ka awurade asem kire mo ene won we di mo kan mo hwe wo mabrabo awie ye na mo nsia wo mugidie Womusuba imunkonkosia. Hebrews chapter number 13, 7, 8, and 9. Akinka ho. Champagne fu edi kanka nyame asam kire ho. Etimeti me fa will be etisa me papa kwesi amoako. Yes, metimi akase we me hwe no a oye nhweso papa mesia no. If I will be to say brother Ida Hosa oye nhweso papa. What did you make Reverend Azori me fa no a oye nhweso papa. I can learn from him. Reverend Francis Graham, Reverend Paul Ditcham, yeah, will be to say Reverend Chantia. Baby, I will be a Winyami Shinano. Me fa will be to say Reverend D.O. Buapia. Met me a Henesiano, Christiana Dotete. I can say that this is an example. Stephen Mensa, you are an example. Met me a car, Champagnefua. Any probably generation more. Me home Musio Menyi. Oh, a year, ewa memumi no. Wafa kwaye nini na nyinseng. Ena anene chimpna. Tam offering na di amano. Me hwe wusunya wa. Enyi sofwa enka wono we anhweso ewagidie odosuban mu no enka me hwe wo na me besua wo den so wutimi ye we enum na awie na akwa nom ensa bro ade eche a wasori atamba abro no me hwe wusunya wa enyi ya anano yi abrantie baako ababa wa bi de na sam de baba to papa so we preach you on mountains ye na ya bunu yanka ya no ntranada wasabe you know every na sam wa wa kan say me pe compensation de free abrantie wo free say woni me tunyin sam yensangu we wi afa babro me mfa ho asem a wo ka wo mu mintie as simple as that yanka ye hweso na me hwe na mesua etinke hu ekununim na all husbands are the heads of the house. Your wife should be able to point to you and say you are a Christian. Your husband should be able to look at you and say this woman is a woman of God. We fear ye Christopher, we my Christopher. Nanka ye can na ye kebiribi. Nancy Abradia something can be fair with Adia Samono. If I say me see me the free Genesis and Amos in the kind, the atossum you know Exodus, the atossum in Saliverico, the atossum nine numeri, the atossum in Deuteronomy, nam the abayo shwangumano, nam the aba you know I am from my root to my some on my dedicani the atossum you do. I am from my dedicani the atossum you do, Breso Samoma, the dedicani the atossum. You know, yeah, will be our quadri was anymore. He must be able to know what he's talking about. And yeah, a novice was it Obia or some. So when you're missing for no. Wanya abefo na watowatamfo no efidiem ya etime fa presosam ngoma de edikane de atosum yenu na masua de ko Ezra asua de ko Nehemia na masua de ko Esther makomenim de ko Hiob de ko enyom na me de ababa sina ko mebusam enyum na me de akosenka eyi asenkafo de akọ enyum na masua awrade asam akoyesi ngoma Yeremia ngoma Yeremia kwajum na me de ko Hezekiel de ko Daniel de ko Hosea de ko Yoel de ko Amos Obadiah Yona me sia awrade asam a me kwadiri manya de ye me de enya de ye me de ibie ko hana se kan hira no was ahanya me kasa na me bie ko hana was munue ose bonsam de yi no enye no me di nyame me sia me di firi Mika eko Nahum eko Habakuk eko Safania na me di ababa be sene ko Hagai ko Zakaria eba Malakai mababe fitie firi Matthew Marko Luka Yohane asomafo ni nyuma Roma fongoma according to fongoma de dikane de tosum yenu na me di ababa be sene e de yakọ Galati fongoma Efeso fongoma Philip fongoma Colossae fongoma Thessalonica fongoma de dikan ene de tosum yenu Timothy ngoma de dikan ene de tosum yenu mababe sie Tito esie Philemon esie Hebrew fongoma Yakub ngoma na mababe sie
Petro ngoma de kan ene de atosom yenu Yohane ngoma de kan de atosom yenu ne de atosom yensa na me de abese akoyuda na me de akowie Yohane adisam obi ji akinye hunu ene nkwase akinye a yemfansi ahwe a yenso so you are sculpted in the world. Wafanyamia asem na wode itu anamon enya me kwa asore nso me call club me kwa asore nso me ni obi kunu ene twempna. No, that is not the life. Me ba ka chi the girl si obi kunu na to eyi ma wa adue obi kunu na han dan amawa kana udem no the abane na masori yeni so papa come and see the breakthrough. The Lord has lifted me up. The Lord be and lift you up. Tie adie bi wo hono mu a wa yase ne lift you na ya timi clear ya ye ne clear wa yase ne lift you enye the Lord onye sa ne mafini mafuni makankan Ghana tia if so maybe ya kasa chirefo. Every nation deserves somebody. Yeah, what radia timpon what in it. Yeah, preparing the way of the Lord and making his path straight. Won't hear saying. Because some else wouldn't hear no uninas what they say I wouldn't. I'm telling the mind of God here. I'm declaring and I'm distributing the immutable counsel of God here. Yeah, the total and absolute counsel of the Lord. It say hela fono one year researchers and in the fono ebe jina on say ye pese ye hunu Yesu agana na mo pese mo hunu Yesu. Gan it Bible say na Yesu chire wo man no e wa asori fi. Hey, you will be on my yana gonna say ya sorry dear eni say ye car bridge ye ho asem say ya sorry dear asem bi ekoso Jubilee House na mfa ye ho say ya Sarfo dear eni say ne ma bi on mo ye kan asem te se bia asem bia ba wo memu te se bia abato eno ne ade me ba se si ye obi asend ye abreme on my phone and say a child has been prevented from writing the BEC exam adentira software the sofu bi aka akire ne ma me se ochuro BEC na obewu eti so baba ba ka kire mo se nimdi a me ma nimti wo yira so on ka boni o ya on ka boni na ya me ya frise no na no Israel nyom ediokron some number yi ho no okasemi ho na ye too much Psalm 94 he made a submission in the word of the Lord. Udru verse 8 the Bible said o memwa jimi fu amonte yase ya monkwase afo da be na mu be hunu de na kire so o mebia ejimi fu and you can't run away from that. Obi timi ka kire ne basa exams no untwuru bi. It's in the news. I have it on my phone. Oh, mema Jimmy Fwa. Montiasie. Antiasia bomo. Monkwasi afo da be na mube hunu de. Many years ago, President Rollins here say revolution days. Mekaisa ni ye immunization, polio immunization. Asori bi so omo de omo nye duro ni omo nye panie. Eti omo ma omo mane mom panie no. President Rollins dispatching soldier phone to the village. Every child was marched out of their house and vaccinated, because if persuasion falls will definitely be applied. Mom peboko no problem. Moso president ya na President Rollins. Papa ngwasi enisuma next time obedwene ya obedwene kasa obedwene. Na Ghana dey see esuba na sa na tiu where ana driver through you found you bad ma police ni ba ko pemfa moto meji na kwana no obi abedi line mo. Ye peboko ye de ne nye boko say nice talk, ladies and gentlemen. Yentenwase yente yakuma ne ntiase yakuma no ete ntiaso 30 years imprisonment na wo oni ye kasa and eti da bia me kasam de akire wo baby up Ghana bedro no say yansan ye chi amfa Kristo amfa na nye apoma yaso be ye sherof. I'm telling you,
It prays before you, which is based on Jeremiah chapter 3 verse number 15. Was a member so said the Miyama Kumatia. Now what did him Tianentias Yabanyanamo? Ya member a software said the Miyama Kumatia. What did him dear and entias you knew who and a benyamo? We are Babacachos the Sambra which he went to for. What the Boyani Sambra which he what to quine fa who knew and in Pai Bobra Wajin Quanche Brasadia what he and a brabe kutu wajem kopa brashe one efra una samne na see yes obedum obeboa samra enti entwentwen bio. I declare by the mercies and the grace of God that is available this morning se bia one mani akwa kodru sanwachi and na yankwaje that today is a day of salvation na nkwaje no so wanya aba benya wie no osomafo Paul eyi wo Philip fon man se momfa suro ni ahopopo when Baba dia so de dem no fa suro ni ahopopo e koso ye wo nkra nkwaje ho adwuma with fear and with trembling. Na ye koye nim metena se na medwene ho me yure tiri wo ne ma bi ho ye manya ye te se Sodom ni Gomorrah opa domi anim ha about 8 o'clock come and see if you want to see hardcore prostitution. Donim muha Junction is so come market trek ya to train that the no so hon abe hu no say La Paz no mne say ka no mne ade no wo small boys yeah tie kasatra na ade no won tini din e dwaman e boman e seman was a jamamonti Wajebema panusini. A man is reduced to a piece of bread because of promiscuity, adultery, and fornication. Nansu obiyere die ye ginen kwa ne boa ye dena no ye beji afiri ne nsam eni pasen na because bo mo kokoi se nyene atopa bi be kumo Ghana atopa bi be kumo atopa bi de mo be ko bonsam jam. I'm telling you the mind of God. Atopa bi de mo be ko bonsam jam ye kan na win sense kwa ye na de sere young boy be hwe na ne life so akate off boy ya na no emu ababi ya ukokuma se ekoda baby ya ye born krom ye pai ne kromfo a die minute boy isa menya kromfo on chire munwenu odamo chire Sompa FM wase wonya kromfo by the time I watch chire ni nsem muwie ye no na yakuna wi. Be very careful. I am talking to the wise only. If the boys see Yambia, what to raise capital of 15,000 Ghana cedis, what she was circle, Domi and Nasa Malata Nasa, Accra Central. Yeah, we you business. Adia bi one machine ni pansam sabade eno na Solomon ma me ka kire ne se emfa wa kwanya ne sa hemfo ensa hemfo lamwol ensa hemfo se wonom nsa ne atitire se wotom ntintan yeah I'm talking to you. It is said ni packet cat se you know ni flyerfo no sada. That was what he was warning in Proverbs chapter 20 verse 1 was ensa ye fedi for ensa dene eye ntokopani obia wonom bi bon dabro was wonim nyansa. Verse chapter number 23 yeah or say enhwe ensa say egukuru wemu na enitwa ko na egu minimu ekoyo or say kogu yemu ebe kase abowo ebe sit ebe titel wo shabre ene wo bra no awo bono. I'm talking to the wise. Whilst I'm building on the concept and the synopsis this morning, ladies and gentlemen, I want to speak to this nation. Nanka omayi nanka your conscience. Oh my God, I feel like saying this right now. Nanka your conscience. I'm telling you, ladies and gentlemen. That's me here on my ye tibiani adia ye fe enye ye fe adia ye tan enye ye tan. It is really a kromwa. Yan kanokure and you know yan penokure ubi anso awoye no kwafon Bible said ye wo authority wo kura pro no mo tano onipa wo kan samwa ye no ochiri no yeah now the scripture Paul try akoma Timothy no o ka kire ne se wo bia wo pese odi nyamsompa etina sansis wo be hia wo taye eno de ade da ho. But I'm telling the nation hemebru ye boy ya wakofetu akobo a beautiful young lady ye kuno for nothing.
It's a Ghana junior, and these people, young men like Akweya or TikTok, he only access to a pistol, a sidearm, and then put on a camera to be cut as a go to anybody. No, I saw camera, no loading magazines, with ammunition. No load to with ammunition. Now soldier for the police for Krano. One more yamo mutuo so one found man ho. No one found more man who brano. One ammunition pay a free magazine, so you must be able to account in the entire bullet in anyhow. Soldier near now police ni kutetu. Now walk off free, the armory. Omo baby a kwaji to no sign no aje. Now the first be or the kwakonye bank for. Now a banner bullet ba coupe free magazine so. E was a ultimate chire the bullet no ekoye. Be a German kwasi afo the two ne nambo bonkro for ma ekum for nothing. O kan crofan say him preach sanya sani preach and anya sani preach na sani preach. Anya sani preach na sani preach. Most of us here we know. Anya sani preach na sani preach. Online your internet na just say what teaching ebi any somewhere can be any musuro nyame anka mo internet omo provide internet no ka kire omo ha because America na no omo di phone bre me na so omo mre me chip omo koto chip be che be ye no say ha ye nya chip bi etwam isem omo ko ye omo di isem ne ba me be wura de nim ye ya fe phone ni ne dim am sa de na phone ni dim rikasa no say this is 5G plus ye cost 6G momo te ya 3G kura mu so idea internet, common basic internet. There are so many sports. You were sorry, East Legon Hills. You call on sorry internet in Yajuma. Opa baby is a castle internet in Yajuma. Meme test Sapema Hono, or a year or problem. Internet baby in Yajuma. Now Sapema grand internet in Yajuma, we crew bombing in Guetia. Sapema grand internet in Yajuma. It is the entity come with said the break and pay company for no de bemayana. Omo provide the internet no omo be reimburse ye sika no de amayana. It will be catch us God will judge you agidi. He said ye woni peguo no be twa. Yeah, when so e can see no short this service and all this mediocre kind of minds and I'm de Ghana ha. We are kwesi da no atamba bro kesi akwa akotena yi enom ne ade internet no so secondly e cheap. Egypt open baby internet boy dinya Africa. Unimu American Ghana account, Nigeria account, and the worst of all of them is Swaziland, the kingdom of Eswatini. A honor call any internet the most expensive in the world. A honor. Namseni pepe will be yes. They don't care how things goes. If you say your name Yamisrono and Namatia. And I made him say Christo Jina Wakuma Punechi. And what bomb will be a bobe hino, no bemunina beton said it. I preaching we have me say, and I know by saying, Enra, the day will be fair now. Papa Yami shouldn't meet any preaching. I'm so one will say the sister come free. Will be so drink KOFI ODURO 1 penny anymore. It will come for and come one come for me found me Kenya Mia Chiramo. And I know brother Suma Ezekiel. Don't worry. Or Suma Ezekiel, no. The Bible said there was something very interesting. What we could do a year no. Was Ezekiel Israel need Judah no Masuma Womja, Wamayan Casen and Samson. A Nipano Masuma woman channel at 10 years what done and I walk Akushia. It is saying one popo or many more nasi will be suru. We buy said that and I know I'm saying no say someone was say you know and I'm saying why not be so approval rating. And now why not? Meme what the to Obama me. The to Obama no na debia on peso offendo krokro Jimmy kura no krokro. Amenka on to Obama me. Yen na so di dance yes studio high will be ama medjuma. Mo mo he will be apa me mu enye yie. The wa ma medjuma gwa no betimi aka say ma have you. What you say? Na baby ya de kone ye keka ne ye de ko.
utwu mu time ye be ma ne ubeti eno de be ka kire boys ye di nkrofo yire machi na wo mu nkwasa bisi obi gide udi na chi amna ahomada konsi odwan ya atwena kukunu according to the book of Proverbs nenka wo nim nyame asem na ade tete ho no nenka nyame adoma ye wodia wote ya se enemrem de Ghana aye wiase aye denenom ne ade o hyedem otwetwe obema ababa mbaye ma me na me nyai masturbation jankwase akeka no ade bi wo ho a self control. The Holy Ghost will not control it. He will give you the grace. Only you be here. Where we are sorry, you know, see, we are tears your main so. You know, me sorry, free aqua Attorney General and you know, a warrior. Kokara kwa kutibi. Utiona with a mema kan matenasia kan Auditor General's report from 20 na me say me shadia what report to me no so menya bodam Ghana bodam una men kasa keku me ka bia na me ma quotation. I'm not just speaking. Jeremiah chapter 51 verse number 7 mamen kan no last na fe dia asem na ba na wie me say Ghana bodam me ka no ma me quotation me to emre me chire wusi. It's not just you know bekekemu no bekekemu so for na ekekemu no enkekemu no so ya Isaiah chapter 58 verse 1 tiemu denden ma wano so set trobento na kame my bone ene wo mumna to kire o no so eye quotation. Jeremiah chapter 51 verse number 7 was Babel aye wonyamensam sikakruwa e mama na mani na no Babylon ensane bi ama Babylon ama ewiase was enam se ewiase anu no Babylon ensane bi. The Bible said amam na minor bobodam is here. Adie Bible you nkan pono na gu phone so nkwase anwum na ati obede na wate de me kekanase uye pono obede na gasma me kan we hu Babylon eye nyamensam sikakruwa emanambana mani na no nom nensani bi nti wose amanamai America Ukraine de one for now wose obi abotam is here. Ghana ka ho e de adwuma hye won sankasa de papa no mo hye ase o mo yi ha no ma gidin ye kamfo asomasi ni fie ni mani ni nananom ni so nyame nhira mo mind am asene adwuma e de ntesa baby e de na dwen ye ho a ntimi ntiase. It is Sempana Banawi, me with 2 minutes, but I mean, Fanya, ye mom pie and afe, me fancy when you met them, and near ye may outro song has always been, you know, Morris and Esther Smith. But before I go with that one, when Sada was so Casevadi Yesu, Kamisi Quem, Fami Bonnie Chaminette me feed the empty home, Mama Bra Bonya when this saw, ever Yesu demo. Boa me ne bie kwan ma me neti wani mu kire me Yesu di madum nente jeme amen.